e fifi o folo fom fantalo fa ilu tanto wantu no o ia ile ni fo itu lao le taiao ia ile te to mo le nanga la wala le le si fongo sa mo le tu e pi fa penao na matelia fo ia na nanga ia me se fo ia fa sala longa ia ile ni va ngo le taiao fa malole onu sai taiao manuia ile tanto wantu no vi ia fa taia lo tanto tap ausili le langi o mo fa ia le tanto o le mai ia le nei taiao fo mo le nei asu fo fa penao na fa popo ele soi fo ma le ola lo tato wantu no wa amatalia fo ia unanga masani ale tutua ma le unanga la wala leo le siufofonga o Samoa le tu AP ia fa pena fo ia na teito luaina ia lai polo kalame whanga solo ia me se fo ia le tutua masani a wale longo longo pu ia li ipea o lo tato wantu no ia itulanga fa pena aio na iai polo kalame masani ia pe ia na iai le nei taia fo ma le nei asu fo ala i le tato pol kalame o le talofa Samoa ia me lea fifia e whaatalofa o whalofa atuai i le suafa man malo Yesu Keriso ia mai penisula i muli nu nei whapena ai o na mato fifia i whaatalofa i le maleifua mai ai o le tato wantu no ia o ina ilu matalu talu fa penao na tato wa lia mai le nei tai fo ma le nei aso fo ya a o le nei ua tanto felo ai o manu ai le po mala ya ona le lofa ma le anga le lei o lo tato tap au sili le langi o mai ale tato to langa osi pe ona to ile niu ile tua oi ya e ala ile tato sauninga lontu le na saunia mata penaina e lana au na le sunga i le tausi matanga luenga ia so sa ia pese mai le kalesia me tutisi fansi to tai ia ile nei fo i vaenga o le tai au e ala i le opu fola o le tua wala unga ina mo i tantou ia e mese ai ia o le tatou te talo i le tua e whapena o na awina mailo na nganga e te itolua ina ma i tantou e ala i le urufale ma le urufafo lo tantou wantunu e mese foi o le whianga i ai o Samoa i tiute mga luenga whapele whanau ia onga ia e fia e whatalofa i taitai o le tatou wantunu ia i le neifo i vaenga o le taiao e mise ai ia o tupu matamali o whailaunga mwhale o polu whale tua matausi ia e mise foi ia o le tupulanga talavou ma le whanawiti ia male e le nei taiao i le lofa o le tua o mawhai ai ia o le tatou au lia mai le nei a sofou e le whangaloina foi ia whatalofa i au na tutofi o le tua ia o loo whapenao na whawhale le malu so o se whatu whaitaulanga e fia i Samoa nei ia o wale a suino le puna vai o le ola ma le tala hina ia o le fina ngalo o le tatou o tua ia wa foi le tatou wola fale nganga ia male tatou sotanga ma le tatou tapa ausili le langi ia pe yo na yai foi mamanu ai ia si tatou watu no ua ala ilana fo launga malana sa valinga ia ile nei foi ia so fo ia male nei foi masina le nei wa tatou yai ia ile asolona lima le nei o le nei masino yuni ia pe foi yo na yai le nei tau sanga male masina lona ono o le nei tausanga i le fōlaunga no tātou wantuno whaamalo ma whaatalo whaamalo le ono sai e le tali tonunga ia ua tele na maleifua mai ia i whanunga le nei lo tātou wantuno ia e ala fo i le amatalia o tiute masani o ngā luenga ia ua whapenao no tutofi ai lo tātou wantuno i le nei tai au fau whaamalo ma whaatano whātu ia inisio le nā ua usu mai wale amatalia o ngā luenga i le itula e fitu ia ole pole afol fitu pole valu ia malo le usu malo i le totele ia me se foi le fana wa onga wa taliton ia inisio fana wa onga nawa pe ia lala papa au inu itua ia po inu itua ia nala wa usu mai le pasi usu fa malo fa talo fantu ia le tato por kalame le talo fa Samoa ia ile nei vaenga o le tai au fo ma le nei aso fo e fia foi e whaatalofa ia tātou paanga masani ia i le nei tai au fou ia i le tātou polkalame o le talofa Samoa pe ona masani ai tai au ia o aso te itasi pa vai aso te itasi ia pe ona iei foi le nei tai au fou fia ia whaatalofa atu i le tamai a maumaloma le lātou ainga ia mafuta mai nai e fale asi u fatalo fatu fo imta ya manuia e le moteli sala fai ya ma ilolongo su tu mua ya ai mai se
nisi o tātou paanga masani pe o na iaile ni tai au fo fa malole o nusai malole usu tai au manuia fia ai lau to o na fantalofa atu ia ile ni tai au fo fatalofa tu fo ile tina ia lita ia ina ve mea ia o le tina ia fa vevela ma fu mai nai funga ia ile ni tai au fo tu ila manua ia tai au manuia talitonu le na foto au lia o nga tutonu le vai aso ile aso lulu ia i tiu te mga luenga whaapea le whanau ia o ngā whantalo whātu por kalame masani ia le tātou wala leo le sifufonga o Samoa le 2AP ia ai meise ai o le nei tai au fau ma le nei aso fau ono le alofa ma le anga le leo le tua mwhai ai o le tātou au lia mai le nei aso fau whantalo whātu fo ia i le motu i tō ke lau ia talo whani ma lo le soifo manuia ma lo le nei vai le vai ngol le tai au e ono le lofa ma le anga le leo le tua fa talo fatu le tautua ma le unanga al radio 2AP le nei vai ngol le tai au malo si o tato wa tuno ma futu mai lungo le tato radio 2AP and TV9 Facebook page e ala le tato Facebook live good morning to you all and welcome to our program ile nei fo tai au fo now our Radio 2AP has come to live broadcast and also with our daily program, morning program, Talofa Samoa, which is good morning everyone and welcome to our show. Nisi ole malu si o tātou wa tunu lo la lampa pa au ia tunu e mamau. Ia fa pena lava on alofa masu e mailu fa le fa malama. Ia wa lava le tautua ina no nai o tātou ainga mne o tātou matua i Samoa nei. Fantalo fantu tai au manuia i le lofa mleanga le leo le tua Radio Zeno app mafuta mai ni se o le tātou wantuno tai au manuia ia i le nei aso fau ua toe se fulu male 1 minute o na tā leo le i tūlai fitu masani ai ia i polkalame masani ala wana leo pe o na iei fo i le nei tai au fau o le toe se fulu male 5 minute i le i tūla fitu o whafonga le tātou atunu ia tātou tala o le tau me le official vai tau tā le valu whafonga ia tātou tala fau mai vai whanua me le vaenga o tala fau ia a whalefitu por kalama masani whawhiwhianga musika sui whewhiloi tā le valu ia o le tātou tala fau ilon toi whasalawina ona so ai leo le tātou whasoa i le tai au ia mawhanga solo toi por kalama o whamlianga wa soifua masu whanau ia ilo tātou wa tunu ia peifo i o na iai mantua tāle iwa tawalunga le tātou por kalame whanga solo i pēr mata i tolu aina pēr lo tātou wa tunu whawhiwhianga musika sui whewhiloi whapena ona te i tolu aina mō whi au mga luenga o le awhianga iai lo tātou wa tunu ia ile nei fo ia se tofi le aso 5 o Juni lua afe lua se fulu 5 whatalo fatu good morning ia i le mamalo se o tātou wa tunu o le nafoto a maua mai a tātou whasalalaunga ele ngata i Samonei ia e meise fo ia tunu e mamao lo mafuta mai ai talitonu ia tunu e mamao le nawa tele na usu na ele whaingofia le tūlanga i le malulu e meise fo i le whaingatai fo i o le ala usu ai o nei o tātou ainga manai o tātou tangata o lo alala papa au ia tunu e mamao i tūlanga i ngā luenga wha mahalo le onu sai mahalo fo i le ala usu ia mai al tātou whawhiwhianga le nei ia ona suso o lea ma le tātou tala o le tau ia pei ona saunia ma tāpenei na ele official va ai tau au fai pese tama ma teine ia o le puatau naufo po le kolisio a vele ia ma le whawhiwhianga sui whewhiloi ia o le nei vaenga le tai au No
O si mai whawhunganga le tātou wan tunu o ia tātou talo le tau. Ea bea ni tau nia mta penei nam tu whāta sia matui na mai ele ofisa le vai tau. Talo tau mo vaenga umau sa mofa mawina le ofisa le vai tau. Le i tu lai a whale lima i le tai au nei. A su tofi lima yuni lua whelua se fulu lima. Uinga o le tau. O au savili e whio lolo le malolo si o le mta upolu o lo ufiti ai sa moa. Mai au maia hao matimu e a fiaina tunu o inisi o taimi. Talo tau mo polu vaenga matu i sifo falfapia manono masa e saute sifo ale pata sa fatasi umlefanga. Mole so e awa o inisi o taimi matimu e te ulu vava solo ai e feo lolo le mamafa a e pupu ufa bene wila mawhai titili inisi o vaenga. Talo tau mo savai sa e matu i sa e sale longa sale aula. E awa o inisi o taimi matimo e te ulu vava solo ai e feo lolo le mamafa a e pupu ufa bene wila mawhai titili inisi o vaenga. Matu i sifo a vawa saufale a lupo mole so. E awa o inisi o taimi matimo e te ulu vava solo ai e feo lolo le mamafa a e pupu ufa bene wila mawhai titili inisi o vaenga. Matu i sisifo a vawa saufale a lupo mole so e awa o inisi o taimi matimo e te ulu vava solo ai e feo lolo le mamafa e pupu ufa bene wila mawhai titili inisi o vaenga. Sau te palauli lata ne yafu mole so e awa o inisi o taimi matimo e te ulu vava solo ai e feo lolo le mamafa e pupu ufa bene wila mawhai titili inisi o vaenga. Talo tau mo ngā tei whale o Samoa mawina i le itu la e a whale lima i le tai au nei a su tofi lima o yuni lua whelua se fulu lima se ia au lia le vailuanga o le pole se whareile. O inga o le tau au o savili fe feo lolo le malolosi o le muta o polu savili mai se sae o lo o a fia i pea o ngā sami o Samoa. Fautuanga malapata inga o loo wha malusia fautuanga mo o ngā sami o loo wha malusia pea mo o ngā sami i saute o le atono. Ngā te whale ma o ngā sami i mātū mo le aso e angile mta upolu sa vili mai sisae luas fun malilima i le tolus fululima kilomita i le itula o ngalu mauma e lua i le lua tesi malilima mita le mawalulunga. Ngā te whale mo o ngā sami i saute mole so e angi le mata upolu sa vili mai se sae tolus fulu i le fas fulu kilomita i le itu la o ngalu mauma e lua tesi male lima i le tolu mita le mawalunga. Se vainga i le tala o le tai o le teminei o lo o sua tutu i le tai. I ele fuafuanga o le tue se fulu male ono minute i le itu laiva i le tai au nei. E pe ele ai le tai. O le tue sua tu i le o le tai i le awauli i le lua se fulu male van minute te i le itu lai lua i le awauli. O le tue pe ele o le tai i le po ana nei. I le tue tolu minute i le itu la e iva i le po. A warm greetings and tale of love, everyone, for this beautiful morning. And here is your morning district forecast for Samoa, issued by Samoa Meteorology Division at 5:30 a.m. Thursday, 5th June 2025. Situation: a moderate easterly wind flow prevails over Samoa with associated clouds and showers affecting the group at times.
For Upolu, north, northwest, falfapia manono, east, southeast, alipata sa fatasi umlefanga. For today, cloudy periods with isolated showers, brief moderate force, and few thunderstorms in some areas. For Savai east to northeast, sale longa sale aula, cloudy periods with isolated showers, brief moderate force, and few thunderstorms in some areas. Northwest Avawa Saufale Alupo, cloudy periods with isolated showers, brief moderate force, and few thunderstorms in some areas. South Palauli Lata Neyafu, cloudy periods with isolated showers, brief moderate force, and few thunderstorms in some areas. Morning marine forecast for Samoa issued at Thursday 5:30 a.m. 5th of June 2025, valid until midnight Friday. Situation: a moderate easterly wind flows continues to affect Samoa's marine waters. Valid warnings and advisories. Marine advisory remains in force for the southern marine waters of Samoa. Northern marine coastal waters for today: easterly winds 25 to 35 km per hour. Waves and swells of 2 to 2.5 meters. Southern marine and coastal waters for today: easterly winds 30 to 40 km per hour. Waves and swells of 2.5 to 3 meters. Today's tide time for Apia, Thursday, 5th of June 2025. There'll be a low tide at 8:44, and then in noontime, 28 minutes past 2, it will be a high tide, and low tide for the evening tonight at 3 more minutes to 9. And that is your weather forecast issued by the Meteorology Division for today. Ole nambe on whaafonga mai lo tātou atunuu i le ni fui vainga o le taiao ia i le tautua ma le unanga le wala leo le siufonga o Samoa ia pe ona whaafonga mai lo tātou atunuu le ana whaafonga mai tātou tala o le tau ia i le ni vainga o le taiao pe ona saunia tāpina ina ele official va ai tau toi 5 minute o na tale o le itu lai fito ai ele talitonunga ia o le at tala le tātou leina ia i le nei vaenga o le tae au lua tasi whalua o lua tasi whalua lua ia moli mai fo ia lo faanga ia malfanta lo masani o le tātou wa tunuu ia i le nei fo i vaenga o le tae au ia le tātou polkalame masani ia o le talofa Samoa ia e whiwhia i e whatalofa atuai i paanga uma le tātou wala leo i le nei vaenga o le tae au i le tae au fou i le lofa maleanga le leo le tua ia mai sai whatalofa i le tamai maumalo ma i le longa mai sai tātou paanga masani ia mai sai la tō walo mafutu mai lunga o le tātou Facebook page ia ma le tātou YouTube channel ia i le nei vaenga o le tae au pe on ta umole te misola lo tala atu le tātou leina lua tasi whalua o lua tasi whalua lua ia le numero whenu wala au mai e whailo whatalofa ia mai nei minute ia toi ona tale o le fitu ia whafunga i le tātou atunu ia tātou tala fō pe o le saunia tāpene ina le vaenga o tala fōu ia i le nei fō i vaenga o le tae au ai whiwhia e whatalo whatu i le tātou atunu ia pe a whai le nafatu au maua mai a tātou whaasana launga ia i le nei fō i vaenga o le tae au solo matango fia le la i le tūlanga pe ona ia fō i le nei tae au woso le la ia whaamaloa tua i le tātou atunu ia e le ngatai fō i lea ia mole e tuano whaanga whaamaloa i le kalapulaka pia mo taa ia e me se foi ia le se tasi foi o sui o le
tātou ofisa ia pe ona ia le vaenga o talafou faatalofa atu a le tamaitai ia aiga tou filau ia pe ona mafuta mai ai nai mo taa ma le tulaga pe ona iai foʻi polokalame faagasolo a le kalapu lakapia mo taa lea e faamamaluina i lenei vai aso le atoaga o le latou selau tausaga taluana faavae mai ia le latou kalapu lakapi ia ma le tausaga e afe iva selau 24 ia seʻia aulia mai ia lenei tausaga lea lae taumatau atu ia e peia o le aso lona tolu lenei o le aso lona fā lenei ia pe ona iai foʻi ia le latou faamoemoe na iai le latou community clean up day ia ale 100 years celebration ale program ale Moataa Rugby Union ia i lenei foʻi vaega o le taeau faamālo atu le onusaʻi malo foʻi le tauataʻi ia i lenei foʻi vaega o le taeau faatalofa atu ia le utu umalau ia o loo faatalofa mai na isiamani Ain Winterston Gutton Morgan ia peia o le good morning le siamani Gutton Morgan ia ai me se ai ia pe o le faatalofa mai foʻi ia i lenei taeau ia faatalofa atu foʻi ia te oe le utu umalau ia i lenei vaega o le taeau mamao le mea o loo mafuta mai ai ia le tatou paaga lea o siamani uau talitonu lea fotoa peia o lea la atalefitu i le pō la atalefitu le pō i siamani ia lea la talitonu peia ua nau manava na galuega ae me se foʻi tiute ma galuega pe ona iai ia le tatou paaga lea o loo mafuta mai na i siamani ia i lenei taeau ia o lea fotoa taeau fou ia Samoa ia au te talitonu ai na i siamani ia lea ua mata foʻi ona pogisā lea solulu ma ai agaluega faamālo le onusaʻi malo le tauataʻi faatalofa atu ai ia i le tatou paaga lea o mafuta mai luga o le tatou Facebook page ia faatalofa foʻi nisi o le mamalo le atunuu i luga o le tatou YouTube channel ia pei foʻi ona mai moa ma maua mai ai a tatou faasalalauga ia i lenei foʻi vaega o le taeau pe ona taʻua lea e faagasolo polokalame o le faamamaluina ma le faamanatuina o le selau tausaga taluana faavae mai ia le kalapu lakapi Moataa ia faamālo atu ai foʻi aua peia talitonu o le latou tele a latou mālo faaloalogia ia aiai sia latou mālo faaloalogia le tamatou atu ai ia se tasi foʻi o alo Samoa ia ua logologo a foʻi ona tala ia i le taaloga po le faagatama lea o le lakapi le alii Sir Michael Jones ia i lenei foʻi vaega o le taeao faatalofa atu ai ia i lausuga ia po lauafioga foʻi i lenei vaega o le taeao ua talefitu usi mai a le faafogaga le tatou atunuu ia tatou talafou pei ona saunia ma tapenaina e le vaega o talafou Whaafafonga i talafou a le siufafonga o Samoa le 2AP i lunga o ana la leo 5 fase fulu a mo wha mo tasi o fitu tesi ma le wha iwa tasi tesi ma le tasi ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi ma lunga o le Sino app mai moa iai i lunga o le 2AP Facebook page ma le ala ate ale malo le TV iwa le siufafonga o Samoa le 2AP. Tala whalapa le whaafonga le tātou atunuu ai alo mai au se whaapoponga o tala whau mai vai whanua. Ua se ea tule whainga mālo i li te minei whaafoe le mālo i to whinga o se pule whaatonu tausi mālo. O lea whaingana amata aloa ia i lea sulua, lea sotolua iuni e pei una whailo i le mālelenga lea fionga i lea mamalo le mālo tu to tasi o Samoa, lea fionga i atui ma le li whanova le toa so alo vi le lua, lea na tuina mai i le vai aso taluai. O lea whaai unga ua whaai loa i pāle mea tausi a fia me nā mea mata awha, isi la asanga ua o iei fuafuanga alana ka peneta. O le aso lua o le vai aso nei, ua aloa i ai le poro inga le au mamalu o le malo e whaata ape le pāle meni. O le aso lulu ua whaanga solo ai i le whaamasinonga le mata upu ale ofisa o whainga pālota mō ni whātonunga le whaamasinonga i auwala e whaatino ai le whainga pālota tele o le asauni atu i ai le tunu. O le mata upu au tū
o lo talia o se fai unga le famisinonga I taimi fatulanga ina mo le fainga palota. O le whaalinga le nei le pāle mea tausina whaia le whailo inga matusi tala, ma ia whaafetai ai le loa loa o Samoa I le langono ino le whaamana tuina o le ono se fulutolu tausanga o le malo tuto tasi o Samoa maona sa le na whaatino ina I le whaai unga le vaiaso taruai ma whaasoro mai ai I sa wali whaaloalo le na whaatuitaia I le asunga fua le vaiaso nei. O le whailonga tipiloma I le whaapesinisi le ua maua le tamaitai o le nuola po Mare a Sam ina ua whaau I le Universite o le Pasifika I le vaiaso taluai o lana lava mau ina ua whaia le whaataranoanga ma talafou mai vai whanua e le angatala na mawhauwhau sa ili awanoa pēa I whaamanuianga nei awa o ia whaalangolango ia le leo ngā ruinga e au nai le malo ma le atuna o e lana mo le mau I le langolango siona ainga. I couldn't done it without them. Pola fole now umina ngalue faimea onga mavema pena. But without their support, I couldn't do it up until today. Ya olangona la vole fia. Ya elengata foi le ole nganga faftai le li. Me se fai ko inga nei matua. Ya me se foi the support system. Ya spouses and also my kids. Ya para ele fa ititi elanga faftai le li. Para o se fai unga ia o se amatanga foi lo se si vai nga bola sanga lo la o ina me se foi tau tua. O le masino I ulai le to e amatalia ini so la asanga wa o onga mata upolo o yesa ili iai. O lana whaamalo si au mawhana wa onga ina ia whina upea e ui le tele olu I tau le soifua tau mawhai. Ai mai se ai o le alofa I le atina ina o ainga e ka le sia ma le atunuu. Ua mai a whono le mamalu sui au ai o le whaala putupunga o le tō mangamu e pupunga tia e te pena le polo kalamea I o le whamanatuina le lua se furutusanga talu na whaawaina le whaala putupunga I lo tātou atunuu. Mo le sila fio sui au ai o le poutu leo le ngāruenga le tō manga awa e whai mawhesa o tainga o le whaala putupunga ma fio anga ta itasi o le ngāruenga le tō manga I le whaapito o ngā whana o se tasi e tamo fai pea I awala e o atuai lana misiona I tutonu o ainga ta itasi I le tau fia leo sa wanga e whaasanga I tina matamaitai a toa ai mawhanau. O le alo atuai I le whaamana tuino le lua se fulu tausanga o lana tautua e mana tuai le au whainga ruenga le to e tele o soifua na lavea ina e ala ina nei tautua wha wau. O whanau foi ua maua o la tua wanoa e sa ili manuia I atunu I fafo a toa ai male tau singa o e ua sa waina I le loto au wha mue ngai tua nei mato. I le pepa o wha matalanga mai le wha ala putuputunga ua wala awai I le atunu u ina ia awai wha atasi le ngā ruenga tau longolongo o le fo ia o sawanga I tutonu le atunu u. I tala mai Pasifika o le asolua se furu male fito na masina le nei le ua mautinoa o le awhaia mai ai I Samoa le tauwanga tau musika le Pasifika mo le ula I taimi le tauwanga ua whaingoa ina le Pacific Break o se tasi le nei o tauwanga ua tele ina whiawhia I tupulanga ma I lātou e le tale ni le musika o le ua whailoa le ofisa whaasaralau o le ABC o le awhaia le whaamui tua mautole malo Samoa le olo imatangi la lua e to atasi le sui o Samoa le ua mautinola na ofia atu I le tauwanga o le tamaita I pese I ato whangameke ma e awai mai e le sui o Solomona na manu malo I le tauwanga I le tausanga lua whelua wha o le sui mai fiti na manu malo I le tauwanga I le tausanga lua whelua sifurumani tolu I atu Ben ma Daniel o le sa avema manu malo le Pacific Break I le tausanga lua whelua sifurumani lua. Tala fauna mo le nei vaenga le aso manu e tele lava singa o whianga iai ma le atunu u. Whaafafonga I talafou le si ufafonga o Samoa le 2AP I lunga o anala leo 5 fase fulu amo wha mo tasi o fitu tesi ma le wha iwa tasi tesi ma le tasi ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi ma lunga o le Sino app mai moa iai I lunga o le 2AP Facebook page ma le ala ata le malo le TV iwa le si ufafonga o Samoa le 2AP. Le wala
wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa. Amerika Samoa, Tokelau, malelalolangi atoa. Iana ala leo a mo 5 fao. Fa mo iwa tasi tesi maletasi. Iwa lua tesi maletasi. Maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whaalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Le sunga ya matawaina isa angkole na saunia matapene na matu fantasia mafonga ina tu atatu tan la fowia ile ni fo ivainga le tayao ina ua iva minute leo wa tele tu la fitu fa malole onu sai malo fo ina tawa tai lu tanto wa tunu ya ile ni fo ivainga le tayao e fifia fa talo fantu ya failangi lua vasa fa be mai malonga lue moliato lo faanga ya isi o tinai ya tal ave Filippo mafuta mai nai te fua i savoi ya to fa talo fatua ya leutu o malau fa be mai ya le na foto ata le valu ya ile afiafi ya ile solulu mana tu tanto pa anga le o mafuta mai nai isi amani Gordon Morgan ya ile ni vaengo le tayao le utu ya ile amese foi ya ole na wa manava nga luenga ya ole nei fato ataya fo ma to bisa monei le sunga ya tapuala fo lima tau tofi pa anga masani la vailunga le tanto radio to EP ma le Facebook page ya taya manuia tu pai faftai mole amatei no por kalame ole nei aso mole antolo fa anga I pa anga uma fa besi o tanto wan to know ya olo fa longo mai pea ya inai fa le launiu manuia le tiute faftai e avi ia le tua wa ulia me foi le neita ya fota bola ya manuia foi la singa ya MSC foi ta manga ya ole nei foi ya so fo wa se fo minute le wote le tu la fitu se sino fa fi fiango le nei vai ngole tai au te to luina male malu o si tanto wa tu no ile nei vai ngole tai au fa fi fianga mai le foi pesa Leone High School Choir mal fa fi fianga wata wa lo moenga ile papa
Susu ila wala sa sala le pungala au matala uau Eitio fo isamo fai ona taiao Te amatanga ole asofa popo ole olanga Taiao nai matani ufea ngai maleata Tala lele ua soai nei Samoana Soti tau fau le sua manie o le vine ula Mapau paunga o le lupe lunga o le moso oi pula Te langa ali ua pua ina mai lona manongi Te asofo ua poa ina ile Samoa moni Leitio po i Samoa fai ona taiao Le amatanga o le asofa popo o le olanga Le taiao nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Samoa fai ona taiao Le amatanga o le asofa popo o le olanga Le taiao nai matani ufea ngai maleata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Leitio po i Samoa fai ona taiao Le amatanga o le asofa popo o le olanga Le taiao nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua so ai nei Samoana
Ni sio tanto fa fianga musika sui filo yo le ni fo i vainga o le taiao be ona fa fonga mai ele fa fianga le na mai le a foi pese le colissimo lunga le fifi ele ni fo i vainga o le taiao ile tautu mo le nanga la wala le o le siu fongo sa mo le tu pi le nei ua luas ful mal fa minute o te ele tu la fitu ye le tantu nunga o tele na usu mai le tu tele i te foi manga luenga ai mai se o ngā luenga o le nia sutofi male whanau ua usua ai onga mua talitonu o le vaiaso le nei o le vaiaso o tā ua fo i le tātu universite o au Samoa ua fo i le tau o mafufonga le awa i le tātu universite i le vaiaso mua o suenga pei fo i ona iai le nei vaenga mese o le nei tai au fo ma le tawalunga ai o le sefulu vaiaso sefulu fa vaiaso le tanto universite o Samoa e le tulanga fo i le o le semester 1 me le fatalofa faamalo atuai i le afionga i le pulisili o le tanto universite o Samoa le afionga i tufisa Professor Amosa Patila male mamalu o le vasenga o whaia onga pulenga male o whainga luenga le tanto universite o Samoa pei fo i o nei ai le tūlanga o le tāpenaina o suenga o le whanau mai se le mamalu le antunu le awa toi fo i o wā lava tūlanga o tūsipasi tau o loa ma tūsipasi maolunga wā fo i le tūlanga i le toi o tawina ma le vaenga fo i lele mawai tūsipasi maolunga wā lava le tūlanga o le saili o le tūlanga au i ai tūlanga mawalulunga o onga pei fo i o nei ai i le nei tausanga ma le nei fo i vaitau me le whamalo atuai ma whaatalofa atuai le tātu universite o Samoa i le mamalu ma le pa ia o le pulenga fo i ma le whainga luenga whapele whanau a onga ai mai se lava o suenga mua ia le tausanga whaavai po o le foundation ia le santa ua yaso i o le UPY University Preparatory ia le ala ua ia i le foundation ia le tausanga nei ia whaamalo le onisai o upo masani ia o fua lava sa lulu o fua voina e te toi se leina o le nei taimi ave umaiai lau malosi ave umaiai au tāpenanga whapena o na iai se ai ala i le tapua inga a matua be ona la tu te talo ai maturi vai le atua me se foi le tūlanga i le lumana i manuia a tātou le whanau fa malo atu foi le pitola aula to via matua wai le whaingofie wa avua iai o le momori pe ave foi le pasese o le tūlanga i le mea ai me se yo vainga masani foi yo tūlanga i le aonga wa le whapena o le aonga iai polo keti foi ma vainga assignments e mana o mia i lava le lango matua o le teimi ale nei oi o pena ona e matua i tā pena lava i tūlanga i au mea onga o tūlanga sa study ai te mil nei wa te taona lava lau tāpena ngai ala i suenga whamalo atu i foi whamanuia i suenga nei whanau whapele mamalo le tunu o wau te talitonu i nisi o lea sa whainga o lea wa whainga ruenga o le nei o atu i foi o wa lava i tūlanga tūsipasi maululunga ma whailonga maululunga wa lava le sa ilinga o le potu salalau ma le potu masani ma tūlanga maululunga o whailonga ua luas fulu ma le fitu minute ua te ai leitu lai fitu a whai o le nai te mafuta mai lunga o le awala tele whai malia mai lo sa whapena lava o na matu le whautuanga masani mai le tātu wala leo le si ufongo Samoa tauto na lava le saunga le muwe ave ielo whamomua ma le whamamafa i le nei vaenga o le tai au wawale tu e pōma le tūlanga i le tele ma le anonoai o whanavlawe tau ta whale tele na alia e mai i le nei fo i vai tau ona fo i o le a tūlanga o le whaatamala pe i ona iai o le tūlanga lava na pe i ona longo pui ali ia tuai pēr le tātou atunu ai meise lava i la tau o anga mai lunga o le awala o fia lava le mea lo e mafuta mai ei whai malia mai lu sa ma le taunu mai ei fo i awale a matali o tiu te mga luenga po le moli ina o le whanau malo atu i fo i le mtanga luenga o leo fan pui ma le o le toi fuanta ina i le tūlanga o le malu
tulanga foi lele o le matai tuina ia o le mamalu fe malanga e o le tunu ia mese la vainga le o le traffic le fa so ino le awala tu fa o le tuiti o le poloka matulanga fa pena io e le o ia le tato pol kalame ia le mamalu so tato wa tunu o le fa tuanga ia fa pena lava no tuina to wa lava le fa fonga mai le tato wa tunu ia e fa yelo fa titau mantua ma to ia no le tu wa to le tau au le fa manatu ia male tu langa o le tu walalo pea male fa tuanga i lo tato wa tunu io e wa o le nei taimi o mato i moli mawina le makua i poloka la vole awan e fu ala ia le la afal fitu na fa pe o le te anga mai le tule fa le ata ia le te fofu e te sawanga i le taulanga so le o te moli mawatu ia fai lava sina poloka o le awala le na ia i si poloka wa pe no moli mauni so le tanto ofisa nei ia e au vi vai loa e au vi vai nganga pe pasi atu le pea tulanga fa pena ia o le fai mani lava male ono sa ia o le tulanga wa ia le tato traffic ia ile nifu i vainga o le taiau wa afal fitu pe na masani ai e a pol kalame fanga solo lava ia le tautua male nanga la wala leo le si ufongo sa mo le 2AP e o le afal fitu i taiau aso te itasio pol kalame masani fa fianga musika sui fe filoi o le Eterina Stop 10 ia fa talo fa tuai te mai tai o Eterina le naumu tapena i le aonga fa manuia tele lava le atua ia i le tulanga o le awhianga i e fo i ma le aonga i le nei aso ia me se fo i ia le tapenanga i le nei tai au ia i le te mai tai o Eterina ia tātou se ia tātou fa fianga musika sui fe filoi o le tātou Paul Kalame o le Eterina Stop 10 to mua i le Eterina fa fianga mai le Leone High School Choir ma le pese pele ea ina wa afatonu le itu la fitu tautua ma le unanga la wala leo le si ufongo sa mo le 2AP See
mai o la lola vale tanie, I tala leo le fale valie. No puno no wai o la li o le komiti wataua o le papa o misi. Pepe seia, whawhetai, wawhia mai o la le sia I le waa o le tusi waia. Pepe seia, whawhetai, wawhia mai o le sia I le waa o le tusi waia. Solo mai o isi lotu e whaali o le mauta o fi. Aua mautu le wha mai o pumone ua toi lalo ai se oli. Pepe seia, whawhetai, wawhia mai o e kalesia I le waa o le tusi paia. Seia, whawhetai, wawhia mai o e kalesia I le waa o le tusi paia. Matia I tu au, whina o mawa I tu. Nasunui ai le malo le atua na palo ia e na whanua. Pepe seia, whawhetai, wawhia mai o e kalesia I le waa o le tusi waia. Pepe seia, whawhetai, wawhia mai o e kalesia I le waa o le tusi waia. There's no place I'd rather be. Lingering in the ocean blue. I'd surf till the sun sets beyond the horizon. Flying by on a Hawaiian roller coaster ride. Miki miki mai rohi rohi. La 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 ita la hana hana hede hede mai tato he. There's no place I'd rather be. On golden sand is where I live. I play till the sun sets beyond the horizon. It's time to try the Hawaiian roller coaster ride. Hang loose, hang thin, hustle, shake a shaka. No way, no biggie, brother. Coming up.
mai tātou e. Whawhiwhianga na mai le te tifanga le nā ale Lilo and Stitch ma le pesele na o le Hawaiian roller coaster i le nei fo I vaenga o le tai ao pifo I ona iai o le pesele na ma le ate tifanga o le Lilo and Stitch pe ona release ai le susuma le tasi o Iuni tausanga e lua afe ma le lua se ile se whawhiwhianga Elvis Presley male Can't Help Falling in Love male cover mai le tumaita Rayleigh Reinhardt. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Oh, shall I stay? Would it be a sin? Oh, if I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. Oh, for I can't help falling in love with you. Oh, like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Won't take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. Oh, for I can't help falling in love with you. Whawhiwhianga na Can't Help Falling in Love. That song was from the well-known American singer Elvis Presley, and it was released 1961. Next on our Eterina's Top 10, a song from the movie Brother Bear, On My Way. Then I'll sing. No. On My Way by Phil Collen. This song was released on a cartoon movie. 2003 Brother Bear on our Eterina's Top 10. Tell everybody I'm on my way. New friends and new places to see. With blue skies ahead, yes, I'm on my way. And there's nowhere else that I'd rather be.
That was Phil Collins and Meet Me on My Way. Next on our Arena's Top 10, Meet Me Halfway by Kenny Loggins. This song was recorded in 1986 and it was released on March 7th, 1987 on our Arena's Top 10. I believe in destiny. Every moment returns again in time. When I've got the future on my mind, know that you'll be the only one. Meet me halfway across the sky. I'm where the world belongs to only you and I. Meet me halfway across the sky. Make this a new beginning of another life. In a lifetime, there is only love, reaching for the lonely one. We are stronger when we are given love. When we put emotions on the line, know that we are the timeless ones. Meet me halfway across the sky. I'm where the world belongs to only you and I. Meet me halfway across the sky. Make this a new beginning of another Next on our Arena's Top 10, a song by Brian Adams and a song called Please Forgive Me. still feels like a first night together.
like the first touch. We're still getting closer, baby. Can't get close enough. Still holding on. You're still number one. I remember the smell of your skin. I remember everything. I remember all your moves. I remember you, yeah. I remember the nights, you know I still do. So if you're feeling lonely, don't. You're the only one I ever want. I only wanna make it good. So if I love you a little more than I should, please forgive me. I know That was Brian Adams and Please Forgive Me. This song was released on October 15, 1993. Next on our Eterina's Top 10, a song from a well-known singer, Mark Anthony, with the song You Sang to Me. This song was released on February 7th on the year 2000. On our Eterina's Top 10. I just wanted you to comfort me when I called you late last night. You see, I was falling into love. Yes, I was crashing into love. All the words you sang to me about life that
see it. Pavivianga na mai le pese ya Mark Anthony male pese wata ua You Sang To Me male tawalunga o le tātou polkalame o le Eterina Top 10 ina ua tātonu le itulai valu tautua male unanga lawala leo le siufongo sa mole tuwe pi ea usi mai al whaamfunganga i le toi fasalawina o tātou talafou male vaengo talafou a le tautua male unanga lawala leo le siufongo Samoa. Whaafafonga I talafou le siufofonga o Samoa le 2AP I lunga o anala leo 5 fase fulu amo wha mo tasi o fitu tesi male wha iwa tasi tesi male tasi male wha mo iwa lua tesi male tasi malunga o le Sino app mai moa iai I lunga o le 2AP Facebook page male ala ata le malo le TV iwa le siufofonga o Samoa le 2AP. Tala whalapa le whaafunga anga le tātou atunu u ai alo mai au se whaapoponga o tala whau mai vai whanua. Ua se ea tule whainga mālo I le te minei whaafue le mālo I to whinga o se pule whaatonu tausi mālo. O lea whaingana amatalo ia I le asulua, le asutolu a uni e pei una whailo I le malelenga le awhionga I le amamalo le mālo tu to tasi o Samoa, le awhionga I atui male li whanova le toa so alo vi le lua, le ana tuina mai I le vai aso taluai. O lea whaai unga ua whaai loa I le pale mea tausi I awhia me na me mata awha, isi la asanga ua o iei fuafuanga alana ka peneta. O le aso lua o le vai aso nei, ua aloa I ai le poro inga le au mamalu o le malo e whaata ape le pale meni. O le aso lulu ua whaanga solo ai I le whaamasinonga le mata upu ale ofisa o whainga palota mo ni whaatonunga le whaamasinonga I awala e whaatino ai le whainga palota tele o le asauni atu I ai le tunu. O le mata upu au tū o lo tādia o se whaai unga le whaamasinonga I taimi whaatulanga ina mo le whainga palota. O le whaalinga le nei le pale mea tausi na whaia le whailo inga matusi tala, ma ia whaafetai ai le loa loa o Samoa I le langolango ino le whaamanatuina o le ono se fulutolu tausanga o le malo tu tasi o Samoa maona sa le na whaatinoina I le whaai unga le vaiaso taruai ma whaasoro mai ai I sawari whaaloalo le na whaatutaia I le asonga fua o le vaiaso nei. O le whailonga tipiloma I le whaapesinisi le ua maua le tamaitai o le nuola po Mare a Sam ina ua whaau I le Universite o le Pasifika I le vaiaso taluai, o lana lava mau ina ua whaia le whaataranoanga ma talafou mai vai whanua, e le angatala na mawhauwhau sa ili a manoa pēa I whaamanuianga nei, awa o ia whaalangolango I aile le leo ngā duinga, e au nai le malo ma le atino o, e lana mo le mau I le langolango a siona ainga. I couldn't done it without them. E pole a fole nau e umina ngalu e whaimea o ngā mawaiwa pena. But without their support, I couldn't do it up until today. Ia o langona lava le fia. Ia e le ngata fwoi leo le nganga whaktai le lii. Me se waita fwoi inga nei mātua. Ia me se fwoi the support system. Ia spouses and also my kids. Ia pare le wha ititi le nganga whaktai le lii. Para o se whai unga, ia o se amatanga fwoi leo se si vaenga mo la sanga lola o ina me se fwoi tautua. O le masino I ulai lea toi amatali ai nisi o la asanga wa o ongai mata upolo o yesa ili iai. O lana whaamalo si au mawhana wa ongai na ia whina upea e ui le tele olu I tau o le soifua tau mawhai. Ai mai se ai o le alofa I le atina ina o ainga e ka le sia ma le atunuu. Ua mai a whono le mamalu sui au ai o le whaala putuputunga o le tō mangamu e poponga tia, e te pena le polo kalamelo I o le whamanatuina le lua se fukutusanga, talu na whaavaina le whaala putuputunga I lo tātou atunuu. Mo le sila fio sui au ai o le poitu leo le ngāruenga le tō manga awa e whai mawhesa o tainga, o le whaala putuputunga ma fio anga ta itasi, o le ngāruenga le tō manga I le whaapito o ngā whana o se tasi, e tamo whai pēa I awala e o atuai lana misiona I te tonu o ainga ta itasi, I le tau fia leo sa wanga e whaasanga I tina matamaitai, a toa ai mawhanau. O le alo atuai I le whaamanatuina o le lua se fulu tausanga o lana tautua, e mana tuai le au whainga ruenga le to tele o soifua na lavea ina, e ala ina nei tautua wha wau. O whanau,
O whanau fo'i ua maua o la tua awanua e sa ili manuia ia tunu I fafo. A toa ai male tau singa o e ua sawa ina I le loto a wha mue mue ngai tua nei mato. I le pepa o wha matalanga mai le wha la putuputunga. Ua wala awai I le atunu u ina ia awai wha ata sila ngā ruenga tau longolongo o le fo'i o sawanga I tutonu le atunu u. I tala mai Pasifika. O le asolua se furumane fitu na masina le nei le ua mautinoa. O le awhaia mai ai I Samoa le tauwanga tau musika le Pasifika mo le ula I taimi. Le tauwanga ua whaingoa ina le Pacific Break. O se tasi le nei o tauwanga ua tele ina fiafia I tupulanga. Ma I lātou e ele tāle ni le musika. O le ua whailoa le ofisa whaasalalau o le ABC. O le awhaia le whaamui mui tua mautole malo Samoa. Le olo imatangi le lua. E to atasi le sui o Samoa le ua mautinoa na ofia atu I le tauwanga. O le tamaita I pese I ato whangameke. Ma e awai mai e le sui o Solomona na manu malo I le tauwanga I le tausanga lua whelua wha. O le sui mai fiti na manu malo I le tauwanga I le tausanga lua whelua sifurumane tolu I atu Ben. Ma Daniel o le sa avema manu malo o le Pacific Break I le tausanga lua whelua sifurumane lua. Tala fauna mo le nei vaenga le aso manu e tele lava singa o whianga I aima le atunu u. Whaafafonga I tala fau le si ufafonga o Samoa le 2AP I lunga o ana la leo 5 fase fulu amo wha mo tasi o fitu tesi ma le wha iwa tasi tesi ma le tasi ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi ma lunga o le Sino app ma I moa I ai I lunga o le 2AP Facebook page ma le ala ata le malo le TV iwa le si ufafonga o Samoa le 2AP. Le wala leo numero tasi Samoa 2AP le si ufofongo Samoa Vala au mai le vaenga le maketi Mo sau whaala wiloa e fia whaia I se tau whaamali loto Maua le whamama avenga Mo oe malau bisinisi Ua soo ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, malelalolangi atoa. Iana la leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, le tasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa I le telefoni Valu whaalua ono tasi fitu Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau wiloa 2AP le si ufofongo Samoa numero tasi. Ele nau whafonga le tanto wantu noo ia I le tue whasalawino a tanto tala fau ia pe on leana saunia mtapenei na mafonga na tutu whatasia ia ele sunga ia mtawaina isa ankol vaengo tala fau wala leo siu fongo Samoa le 2AP ia ile nei foi vaengo le taiao ua iwa minuta le wote ile tu lai valu ia ile nei foi vaengo le taiao fa malo le usu malo foi le tato wantu noo le tawata ia me se foi o le pito la awa nei matua le momolino nei whanau I le aonga ia ile nei foi vaenga o le taiao ia le voi ua mawhatasi atu ma le sunga ia wa aimo na fulsa ia wa foi le tanto por kalame masani ia ile nei vaenga o le taiao ia tanto whasoa ai mese ai ia o le tanto por kalame o whaminianga wa soifua ma so whanau whatalo whatu le sunga wa ai ia ile nei foi vaenga o le taiao Ia whatalo whatu lau sunga tuina ia whatalo whafonga le tātou tunu ia talo whani malo la wale soi whamuni nei tā good morning ia me tala whai ao ngā how are you this morning very well thank you you bring any breakfast for today no ia wa ofisini umanga whai ao ofisini ia malo le iso le tātou tunu whatalo whatu nei tā whau malo le langi mama lo fo so fo mo ma tu na mo le tatu tu no ni whainga malo longa tofi mali mal file mul po na po ia a le foi wa mo ia le fasilinga malo so ni tao ina o tatu so ni tao ia vi le lia pa o le usuma tao nei a facing na masese o le wala ona le palasi na timunga steme le mawatu o mai tau ina foi la le tulanga o le tautu leile o ye lungo le wala le poroka
Ia, ai whaftai le li o le lawai, whawhaia ia winga au le leo le tau. Ia, pefo o lau leo seo soia toina. Nei tai au. Ia, io e o le sunga nei a wa ai pefo io nei ele nei vai ngole tai au. Ia, wao le whatu a taunu mailo na sa, ia ile nei foi tai au fou, ia ile tūlanga o pe ona usu mai ai ia ile to tele o le tātou wan tunu fa malole o le sai malole tawa tai tiu te mafaiva ia o le nei vaenga o le tai au ia ai me se ai ia o le tātou fatalo fa masani ia o nisi o le malole tunu le fatalo fa mai le te mai tai ia te pora talo fa pora good morning ia ile nei vaenga o le tai au fa pe mai te pora ia o le nai poloka mai lunga le wala fa mai good morning Dwayne and vai au le mai o lua ia ile nei aso man via nei aso io o le te fa se o fa talanga te pora le bia no vai le tava le te pora le fale panikeke nei vai loa ala nei tai au o te lola o le tulanga ia la fatalia te pora o te loa te loa le tulanga na le satu ai wa sau fa pe kalo fa ngai o ko ngai le ki ia le ala wa ngai mai ai ia tatu felo ile ofisa ia o le wa tatu ye fo ia ile nei vai aso nei vai aso la tu ia ile famana tuina ma le famaluina o le selau tausanga o le kalapula kapia mota le voi la ia inisi longa o le tātou atunu ia me se foi ia le se tasi o le atunu ia Sir Michael Jones ia ile nei foi vaenga o le tai au ia fatalo fa il tamai tai o ainga tofilau le vaenga o tala fo o le tātou wala leo te loia ile le tūlanga lai tūlai mai ile sunga ia ainga pe ona ia nae e te fono le vaenga o le komite o ngā luenga le pesa oe lai Paulo melo ke kauloanga ile sunga ia ainga ia Paulo melo nga fai mai ainga o nga ia le pe te utupe pe o nga ia le famaumaua ia o loa wa ia ile tūlanga vo te o loa te le mai loa la po e pole au laiti pole au matu la toinga o loa po te ungo o loa vo o tupe te utupe taula o te utupe ka lo ke lo foi ia le fatu tuanga ia ale tātou kalapu te mai tai o ainga matautia ia me sai o nei la solo na fa mo le tātou matau atu le fa mo le tātou kalapu mota ia pe ia o le sole fa ele la tātou community clean up mana ia i o lava ile la tātou afioanga ia tau vo ile fa mo na le kalapu mota tu sai ma le la tu sala tu sanga fa mana tu ile so ile to tau fa ilo ia le te le malenoa i unisio alo matamali o le atunu ia o le asa whawhaile le mai ilo la toi soifu e talo le o ta ua le sunga ia tuen le numero fitu numero tasi le na sa ia i vaitemi o le valus fulu ma le iwa se fulu le Oplex le sunga ia Michael Jones ia le nai longa i fo ilo na ia tu le mai ia ma sa avea fo i ma whaia o ngā le tātou au fo ilea i nei Samoa i ngā tana o mo taa ia ma sa olona olang ia taalo ia bisa whawhaile le atu le kalapu le mo taa i le whamoe moe se lau tausanga le na a whapena o na i fo a i ere tino tupe se furu a whe tala i le fiso so ani ile i lano lana foundation fo ile ala Sir Michael Jones Foundation ia wa isi la alo matamali o le tātou tunu o teilo fo i o stars na nisi i la tau le vai taimo le iwa se furu si o ma le lua fe le lua century e pe o le lile o anitele lea le sunga ia ailupo ia anti ailupo tea ia ma le sunga fo le ia to o vaenga ia o le sunga ia to malatai ia ma nisi fo e peona ia fo le sunga ia sale se yuli ia nisi na ila to ilonga o le talonga ia awa o le kalapu le na toi titi lava o wanga ia ia toi titi te mor malos mal tu o le tulanga wa sa shota e mai foi o ile fo ile kalapu fo ile le plus ia ale te mitonu lava na fa le tonu ai lo vai ina wa foi wa pa u ile la koko ia le fa ia foi
foi ele so ele so ngora usa ele la kopi ele talo e ngala vea le koko ngaka ia ai man tolo tala tolo le telefone tala tolo le telefone lo te si fa lo te si fa lo lua le numero telefone fen vala mai ai tatu fa so tatu tala no e me se foi fa mania nga so foi mas fa na lo te si fa lo te si fa lo lua fa talo fa le sunga ia lo lua ia le motel se la fai ia mai lolonga wa le talo no mai ia le sunga fo ia fa so pe ia le mo se la te felo inga mai vai kai lo ye pe ke wo sa lo fa lo ngo fa me yo pisir ko inga yang kulisi awa mangua kala ngo mai ak malo fa me yo le fa yang nga lueng fa kulisi ya malo ya si kulisi ya kai lo ye ya le fon kala ngo mai ia I vole ngo le sta to pa mo malo me mo malo yang masingi computer o lai mo wa ma ia le fa le yang malo lo ya kai lo ye ya fa talo fa masane ta to pa nga masan ole tulang foi le le te no fo mo te mo fo pesa o le la ba ai pesa o la tala la u falongo o le te falongo an tu le sunga mai lo longa nai tau moni mai ave msu le tu malo o le la o te tau io o le la o te tau falongo longo ati ia tal si ia tal si ia o sa o talo vanga le ka longa kama pare si pare ka aloa kama uso au te loa fai sa mai au te loa ma fai loa te no palmene vole fo te mo ia Gamagin ya vai le mu mai lo sa la to le wa mai lu la tele tau tona ia nai fana wa onga la tu kolosi fo ia lu mo fale a onga fa manatu ma se fo la bona tele nei time ia mani tu langa la fo i ba e ia inicio no itua o le anga mai to tele wa to tele ila to e fanga lu to langa ila to anga mai no itua tele la ila to e tu mai le ta o ina i ba no mai ia mani to fo no itua e ia ila vai ta ma fa sala ve fo ilu mo la wala pe yo tai fau ia e fiololo le moa ia o kama fo ile o le povi ia o le pua ase itulo tu fa fonga ma tatu tunu mai o le mena na ile mena tupu na ile mena tupu sto ina na tuli mai le fa la la tu ai ngone taulanga ia si kali mo morka le tabla tu mala au talo fal vala au talo fa ya talo ya oi malo se voa ya tôi qua manguia ar kai au manguia manguia lava me uma le lo fo le li kai malo ho ia lava ai ko mortalo talo la kopi raftai oi ya nga ko la ko ka lo nga la ta ko sa ni bole ko ba ro dei war ko ya oi doi de dei bole la maleleang oi ta ka ro ta ko ta mo bala ta ko ala leo wa ka ka la video ko kai mo ya kalau kalau pergi, kalau ada orang bawa, orang bawa orang bawa, dia baru orang bawa tu, bawa kaya orang kaya, bawa 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 itu kalau apa, bawa 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 orang lain itu kita. Ya. Kalau kau ini, jangan dia mesti koi, yo, yo, kamu baik. Ya, baik, tak lama. Belum mau baik. Dale, aula para a ofisa o vai o da oficina ya de que por cá quatro trabalhos não. La lumano. La lumano. Lo que amo maloma. Lo que a lo lua. Depois vai lá o lua porque o dia é na pau. Que na o para que pero de un mortal o la de. Dia sempre marcou passar lá o viajo bato dai lama o coava tá no longo coai e com vanga ngai pai ya
Dia na ko ia ka mo o nga vai mai a yo ka. Ai lo ia. Wa ka e ka wai ba. E a luare puxia ma ave la ngala pai an. Alo la va ai e pai tengo ko mo mare ri na o pai e la ve ai a ti pai. I ke kala ma ka ukia re ri no. Ai a no ka ko ko uma. Dai lama. O mai ore me ko na ka ya. Te no ma ta na ko uri. Ai o mai ya la o ti ko ya ba bien are la ko pali o le o ai ai wa. Ya ma ya ko ya mala ka bi pai ya o le ya ma o la pai ai pa boy ngai pa la pa pu ala ko o kai. Ma pa boy ya ma i me o pai. Ya. Le kala ko ele ma. Pa pinga ho ka ko. De mo mai ko mo tare ai ka so ya ai ana de ke ko mo ma dai lava o se mo so na su ke pa ke ka mo dai lava ngasu wa ya do pa de so ya te mo ya wa pa de ko pa de ta ku ma de ta pa mari dai ko ke lo ai mo ide ke ko ke ya so wa ko ko ke wa de ko pa no lo ko ko ke zero ho na pa ko wa ka ya alo pa ko ke yo pa de ma arriba ya ko ya au ke pa no lo ko pa i ba bo lai ya le ba ke la o ba ha wo ya alo pa ko ya ya va te tele manu ia foi fa mo ma nisio foi vola ni ya da to fe lo ipe ja va tai ja va tai ja sei voa ja nisio ta to va nga me so vala mo tele se la fai le wa to mo ta to fa ta lo fa le ta lo fa le se ta to vala ya se fo ma uia ni ka fo ya malo le se fo mo malangi ma kai ko kala yo ka pu pa o ma ka ala le ya mo le ko lo pa ang si ma ko nu i fa la si ya so ai fa fa ai ho ka ulang yo mo pia in fa fa le mal o va i ta le ma ti nga lo le me si ko pa yo si o ma ko nu i fa la si ai nga pa ko ko pa le ya nga ko ide ya ugo ka ang malawi si ka ko nu ya mo wi kile ni ya so ya faftai wala mai ya me se lo sa ta wal tanto por clame ya so ya tau ni fala si ya faftai tau le kiu ke mo wi lo waso ya va bena foi Olha se tá tudo muito falasse tanto no o nisi nei o o le avolengo nisi nei o uso ale tatu pa ngo vole malo te o manuia fantalo fantuai ele sunga ia mo malo mala tu ainga ia me se foi tau tatu to ole ale na fato mai atu nei lo tala tu belta to na telefoni lo te si falo lo numero telefoni e van mala mai ai familianga o soi fo mas fana mala mai ele ngate familianga o soi fo mas fana o sia sofia fia o me ale tele na ngalo tatu tu o le se foi le na tu fatisia ile sacramento fa poiponga e wa te talitonu e o le ave foi mamete i ngalo ele leia le ngalo ngimo ele anga ngalo sio bana ya wa ki fu misa kule lo makua pe ke ofo ya ke oi ya kanun kango fo mai leo le aso nge ya ko le luas fulu pe kolus fulu tau sanga taru ya oi le tala tualta to le telefoni pa ta lo fa ya tapuai ya
o lo mafuta mai ia i lunga o le tātou Facebook page ia whape mai tai au manuia i le lua manuia Paul Kalame o nei aso e mese tiu te mga luenga ia whape na fo i lo sunga tapuai a lifa tapuai ia mafuta mai lunga o le tātou Facebook page lunga o le YouTube channel apera amo fale tangoai whape mai good morning mafuta mai nai Alaska malulua mea le mafuta mai le tātou paanga le lunga o le YouTube channel io e pe ona e foi ia ele nei vaenga o le tai au le na ta ua le na panasi nei timunga fai sina masi se o le wal ale tau va tau matau tulungo e fa to le tanto potu fasala nei e be o sulu la le tau matau watu ia o sulu le la tu langa foi e falling vaia mo falling ala nu la ava le lofa male anga le le o le tua o no le nei tai au for wal le tanto mo ma wina le tu langa Palacio le timunga le na sa o ia wa le ngu ke usu merka ia wa watu ia la mano piki mai ia wa te alfa te le lima le te alfa sorry te numero official fa le ono o ke le lo plan te ki soi ai o ke minga le ngal mo ia la le sunga foi ia la mano piki si te no mai la fa isi malo si o Palacio timunga ia o le ala wo vi ia fa tele tu le o mata watu le o sulu mata le la fo linga la lau ava ngai foi fa nua le tatu watu no o le si vaenga e tate fia fatalo fai avai o le vaenga foi le o le official commission fainga palota le fionga ia toia felolo to le for John Stanley ma le lanto o fainga luenga tumu ia le official fainga palota pe foi ona ia ile nei vai tau ma le nei foi taimi ia wa le ana vala au pe ana vala au le fionga le commission ma le tanto official o le vala au foi le anoa o mai e fau le va o le vala aula le official commission o mai e fai le stala nei me ane o mai maulo lua fetala le na vala au no o mai e fau le va a yangi mai le lolo sau le lolo va ia ko lo wa makang sau le lolo kama mo e mai o kuai o kapungi al mela le vala o tu e felolo o mai fai lau palo tai fai se palo ta fa fusi le la se palo ka fa fusi e ko o mai ia ai faafetai faamalo ai foi le fionga i le komisina ma le tanto pulenga ma le tanto ofenga luenga awa o le latou taimi le te talai o le valuanga i le valu ia le foina maua e tatou talafou mai vai fanua talitonu pea le mautu le na fisiligia ai pe faapefea la ae taifo le valu o loo tumutumu ia le ana talimanino a le fionga le komisina se ilonga lava e mai a uma tangata lawa ia foto ata punia foi le mele mole foi le nganga fete ia ele ngata le tatou ofisa au tui nei molino ale foi ele la tu tamsanga le toyanga i tu malo pe ole mo tutali sala fai le voi ai ia le tamsanga le nei ia sa le o le tau na wa ona usumane tao o la tale valu te fitu au mai tu foi o le wanga na faile kiua atanga te foi i le tatu visa wai e tua o lava mai to nei mulino ia mal tatu official la o fainga balota pro comissio fainga balota le tasu vai ngo tu lo tatu tinu le sole tau mai ai fa ngol fam sinonga spolo ngol fam sinonga tu la ngau sia so tau na matai pe fa tau wina il balota le sa fa pena ona va tu ai le talo sanga al tatu comissio fainga balota i le fam sinonga se au mai ia se fautuanga se aso e te tau na whaatau nui nai se whainga pālota. O na paula vaengala i tu la fono, tolu masina mai i le aso whata ape alo i el pālemene whainga masani. Pei tai o tūlanga le o i el temine i le o se tūlanga masani ai. O na o lena whaafusei o na whata ape, ina o le pāsia le talo tupe. Ele wa ia la vanga na tu la fono fanga panota ia le ilon teu teunga ele lua fisul mo le iwa fatisia i mo fa vai maulunga Samoa ia pe tau fe tena ia le tulanga ia o tu la fono lo ia le temene o le sola le tali ai ia se fa iunga ia al fam sinonga na tulanga pe ia o nei voi le ia le tato felo inga man le tato o isi ia o le se tau fa manino foi ni so vai nga tau na sinia ia tonu a mo foi sa va no fsi de mai tato mo tunu tau po tau na on fia manino ma fia silvia e pe o le vai nga le na le na ta wa le sunga ia vai ia le tato por kame na wa le tu lai se fulu por kame
o oe malau palota ia mfai e foi on tala noa ia e mese foi ia faasoa ai ia nisi o sui mai le tatou ofisa o le komisi e o whainga palota i le tūlanga lea i le isi la asanga o ape o le neta ua le sunga i le sui whaoliori o le vate e tea mare ea mo le o ngā sami o mero tū ia awa e moni awa o ala i o tūla whono pe a fua i ai o na mo tātou tala noa i fui ia o na wa lausi la fia e tau le toe tala ina ma whai loa na vaenga ia lewa lausi la fia le tātou watunu ia ae o le tāria i le sope na e ta ua vaenga ia whamaloa toi fo ia le whainga o fia ngā ruenga papali i e le whainga o fia ma le lato official tanga ruenga whamsinonga ma mtau mtau whamsinonga moni lava awa o le ala o tangata ia le lata fua tu le la ngā lulue o le a whainga tai fo le la to pito la au ia o vaenga o whamsinonga ia e pe mamafa la o le official whainga palota ia o le tātou ia au vaa tātou le vasengo tūstala tu ina atu au whainga o palota ma vaenga foi ia me se foi le mtanga luenga o leo le malu pui o au whainga o palota tātou watunu a wai le whapetasi se no whanga o le la vai ia whailoa mai foi ia whale palota i lei tu malo ma lei tu malo ia ma le malu pui a leo ma le security ma le safety o tātou palota lea o le a whapea na wapea o tele na whaitautasi palota i tōna i mato multi-purpose gym ia ai o le tūlanga na ia me se foi o le tātou ia pito la au le longolongo pui ali o le tātou wantunu i vaenga foi e te tau wai o na au whainga o palota ia me se foi lau tamu whai mai le tātou i tū malo leo le patete le patete a tal whatu le di company a mau ia le tai au ia lau whainga ruenga ma se foi lau whai whatau na wanga tu o whai whatau ma masani o le tai au ia me se ia o le tūlanga foi ia o le utato ia nei le masino uni tantu sa le malia tu lau whanga solo ia suenga ni soa onga ni sio fana wa onga pio nei foi le vai kuata la tu ia manuia le suenga o ale na uta o foi le ke minga anga le la ta on faman vi foi o vai sol nei le vai aso mo suenga le university ai mai sei la ka ki manga ku foi ke mo ka university te sanga fa vai foundation ia e por vai ngale le tele na silafia nei o tato matu UPY usa ole la sanga mua le fa ko su e se pepa su enga se university usa me nga sa pesa mama fa voi ya kama funga nga kai onga ole whainga ka wa e se suenga kolisi ma suenga le malo e ai kuwa ku foi le suenga ri veske o ile ai ele ku mama inga foi fai foi sina mamafa ai ole mea na tawa pe ole angana le tele nei e tatu university ava pena o vana e fa se vili la lo tamalingi e fa se vili foi ai la lo tamalingi le ungo le suenga e o mai ai alo le a foi o vana e fa se vili o foi ia por foi o e che lo foi lungo le pepa che fa sa vi fa lungo le pepa au te taliton ia se sina fa fiangol ni vai ngol tai au manai na a to liu mai fa wau le tato por kalame ia oi ia le voi el tato vala au to itia alu malo talo fal tato vala au ia oi na uto ia pese ia to tom fai mai ia pe a uma ia ni sine o tato fa fianga ma musika sui fe filoi o le nei vaenga o le tai au o vai pese ka pena ma le pese masese Tabaco,
lata pele whanga pele pele. Ole ae aso manatu, ole ato e foli au. Ai ai ava, ai ava, dia e alo isu afa. Afai e te fia te futofo, su e mai au I whangatongo. O Yahweh, lata pele whanga pele pele. Ole ae aso Ia, nei whawhiawhianga nei tai au I nau tātou taunu mai le tois fulu minute I le itu la iwa nei tai au, tau tua mana ngā whaawa o le tuipi I le siuwhoro Samoa. Ia, o le pesena Scanlon na whatau mai atu, pe o lai tangi mai fwile le, o Yahweh, la o upor pese le whai mai ai I. O pese o le sunga ia Ali Mau Junior Scanlon. Whapea mai ai yawa. Ia, ai pole vi le fale pasivo le ai yawa. Le wo ka vai ngai kai. Ia mari ia foi o por pese. Whai mai maka I le voka ai whai u le vai isa. A whapea lau le tai au nei. A mata le iputi kofi. Ai whai u le vai paipa. Mana ia. Mana ia. Tātou tali ia. Tā ua tali ia. Tali ia. Te pora wau. Leo whai mei te pora nana awhi na peia o le ENTs. Whare inga foi le cafe wanga le ENT. Le savala. Le savala. Le whai mei o nai. Oi funga lei. Ia, ai whai mei ngai awhi ngai. E whakau mei se breakfast. Ngai pa wal tūlanga. Awal whamma whafua. O le tūlanga whai whalolo me te pora ia o aue le a foi ele mawhai ona o aia le shrimp ia o lava po le moa masina mai foi le ia masita o la pora aue te pole o aue masangi menga o bacon and eggs whatalo ia te rini bam Yeah, Bam Bam, yeah, Fabio Mai is watching from Lower Hutt, Wellington. Yeah, Jerini Bam, yeah, ele foi vai ngol le taiao. Ta le fainga, ele ne foi vai ngol le TA tala fainga. Fabio Mai. Good morning, malole tau tua lea tunu umanu I telepon kalame whanga solo o le nei tai au mafuta mai I nai o te huhu I Aukilani New Zealand. Tala whatu ho ele tātou ti malo sila na wanga I atu ini se maluenga. So ngai alalo manu, o le sunga fo I a Vaina Lempa, tale sau, I a mese fo I o le best lo I Seia, watala whantu I a Pawa, chef. Ma le simply the best I a Masoi. I a Masoi. Watala whantu. Ia, whamalo. Mea leo ke whaftai I tātou paenga lea. Mea ka ua le duty call. Mantua. Le whatua wala au nei mai al tātou whamoe nei le tula iwa. O le wala au le na luatu tāle 5. Ai tau nu mai I tāle 7. Ia le ana wanga I atu manuia le anga I atu. Whai mali e. Awa fo ia so na pole nei mea ane ua tula I mesi whala la wa wala poloka le wala. Poloka le wala. Tu alalo ai ana ma le fautuanga I tu inatu. Ia paua le tangata leo no lo whanei o le sunga vaele. Ia o le pena na watu le wala au. Ia o iaini malolonga le sunga. Wa o lau te wawai ati o vaele o le foi etu mai pia o so foi ngongo vaele nei tai au. Oi ma. Oi, lo que le no papel au ia le mai koi. O wa mea ngo koi ngo le simply the best. Le simply the best. Ele ngasi. O le are ke me wala o koi pe kolu va veao. Tu la ku se sa no pe o te tu la ma se vali. Usala ka ko team le. E ele pesenga. Ia ka ko uma. A me se fu tatu o nanga mo le tatu vala aulia pento fi tatu le tua. Per le tonu va veao e tau nu mai e fatitainga. Se fatitainga ia tau nu mai e sa lesa le tupo sa lesa al tonu va veao. Le au fasal la e tu la ia sa vali lo. Pe ia sa o ia upol pesena. O le ale tinga mo fenga tau te tu la ia mo sa vali. Pe nga lenga ia le si foi la le nga ko ki fa ka ia foi la nga nga la manu. Pe vai lenga piki au ke alfa. No isa le. Ia lenga sauloa bala au kuloa ia lenga wenga ia.
nga ilo piki mamai laki ole laka mai awa ang fape yesi sia ka kupo ya ka ngofo I kuai fakai ka inga po fale lakai lima minggu ke alwe lalu man o te lolo man nu le na usul pese foi no vala tu ngal wengal ja nei o te tula I matomumu ale yang io foi nga masanya na me se foi e ole fa malo le tato foi ngal wen moni io ya me se foi la to le la taule te mituai sao wa ole mele e tatele no iPhone ta ua ia leo tatele no atu leo to se fulma lo minuto ta leo le iva ya ia fule si vai ngai to no mai wa afale iva ta le se fulu ia mai la to e fa no ituai ia fa malo to el tato tu no me se vol tato ofisa ia ile ne vai nga ole taia ola to ole laki o nei taimi le tulanga le o ia wa ia le swinga le o meu telefoni o te lo sa e mo mai foi taimi le o lo walu le onga e te alu malau tusi fa noi ia si tani mo atu ia ta valau fa o ko le kale le kau fa ia da lo fa toto Palo la ba kau kuah ngai la wa ya ka hu palo no wa ku lua por kala ya pa kuya ka due fetai manu e foi ngal vengo le yaso sei vo wala wa ka ngai sala ba ya su ku oi kalo fai ya malo la va sua manu ia fai vo nei tai a me sile ngai fa no ngo ko malo si lo si fo no ngai malo si fo kiu o le foi ka ta foi ngai meri ava ku ngau ka fa ka oi kalo fai ya o le lei ia le lei sua ia soifo la o le atu fa noi tu fa noi ala winga la tala wa esa o te lo foi sa na ta ma mai na taimi le me vole le au kale a onga ia ka kiaru mala ka kushi le la ka kushi fa ngoi ka kiaru mala ia taimi nei ia wa ia le swing of o telefoni ia wa ma fai onga e fa noi sa o to ilunga le telefoni ia vilile matua le fa ia onga fa noi sa tamale ia Wala tala langa lena ta ol mene ol tuai mai. Ia ola te mia te tuai lea onga ia ka ke malia e se tuloa e batua batalo te suila pala pa le mita ho le faia onga la mo e tuai mai ai la mo ia a lua lona e tuai le vai so ia o tuli lo e fa tino fono foi mal potu e lua foi ia mea e lua foi ia mea le winga foi la tala winga la tala e fai la le tuli i fafu e pe hat le pa le so ato le pa le so ato winga le hat le pa pe wa ai le pala le agriculture alue vele umal ko ngaka pisi ko ngwa sone usala a fai fore so ko yo ka vai ya ne sa le ya wa le o le si va ngo ka vai le swinga ngi me o ke fongi ma so ka inga fangi yo ngapo ia pe fu on kaula mo ka kom ka ngalu ile mene yo le ile te fo ile le wa fa sa lai ka pe sa spene ka nga fa mai lo le fa ya sa va ver kusile lo ka mamo lo kinga ka wo mai ke lo ke sa ele or kus ke milangi mon ko la fa ya ku ya wa mai le numero mai ya o numero le fo ta ya ile ainga pe mo mi ko sa nga ka skipper va senga vidi lo ka ma ile tu na foi ile o ma fo foi la ta ita ia ke ka sa la lo tala ile vai no velo kus ka sa lo la ia ngumi va le ku ko ka o le sia so ko uso le o me fa mo Malia lo finangal ai wa ka kango saingi wa mantu saingi fa ya o ya lo el tato va la ta lo fa Mano se fo vai mai oh future oi se malo wa we usu mai lo que ku i mori o fe molinga i no mori ya lo que do ya o mai ni ta ya lo usu so no ni leile kai ku kai au por me polo kale wala manda ya ko no kale wala ma misa ma tingale o tino oi calo vai era ole ai musu mai ya venga me esse o do esa oi okay ofu o meu que eu vou ele future okay eu vou lo le a fisilia ku lo le leva ai lor kali sa uma singa yo uso ya o manga o kali ai le calcongo e que me se la que me asa Johnny. Ya. Ara falo ngoku o
lua sa mo mai ini ngako asuka ngau o pe o asofia fia we asfa mangaku ko ngai pe unga di o ko ma fo pe ya ngai yang ma ko mo fo te min ma iskinge sorry sorry oi ya chega ko na sui tu mai tole ka kau kia sorry e fa mangaku ala le so nga la ka u vo idea le so ko fa le lenga ya inga iya ma dole ko ka ko mo ko le se mango ai ko sina ko mia ma lo pa pa fonga wa ma lo kia pipi ala ma lo se te fili ne foi ciao nafi ola se na se kala le dinga ki ko luari ba ai ta me nga nga se ngas oile ai ya sa o se ile ke mi nga se ngas ai nga fulu oi se foi lo kalang fa me mo me ala ya lu ngiusi la ya si mai ngiusi ba ni fo foi normal ko ko fe peso kaka umai ngungu ki mumbe aya kaka ngungu ya sola ko anga ni ngungu ili mo lo le lo ngungu dai yo dai mo ni fo le tao ya c'est fois ia malo o te lo na wa fa muta tuai ma taulunga tuai le sungfo ia lumana ia po sungfo ia Mr Future tanto por kala me fa tano fa me fo fa mrianga so fo mas fa na ni taiao ma wole si fo I te mila so taiao il te mi fa pene ia to vala mai pali mo so wo noa ia lango tatu te mi fa tu ngino tatu por kala me le football ta le tu la iva ia tawona tu ina tuai tatu telefon mai no mau le chofa malo ni sila la la ia ole a fa pena on taulunga il tato por kala me talo fa sa mo le tao a twin ia pe ole tulanga le na pe ona fa fonga mai mo mai lo tato wa tunu ia le nei foi vai ngole tao le tato por kala me ia ole ase ngana wa pa o papa ia masitala foi vole te tamali il fa fonga nga malu ave fale o to finangalo ia ele ato to foi le mafatino ino le ma ua foi pito la au maleu so ia va ai ia fa mangano mai io ia Paulo ma tu te talo fa man tele la vole tua ia tiu te foi mangalu wenga le afenga ia lo tanto wa tunu a mese foi le fanau ia uanga tu foi mo tape nango suenga ia ele neva yaso manu teleina le fenga ia le atunu ia itulanga ngalu wenga a mese foi o tiu te mafaiva o le nei yaso a te tolu ina pea lo tato wa tunu I fa fianga musika sui fe filo ia la wala leo le siu fofongo samo le tu epi manu teleina le nei yaso